Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mwigomana natwe imigano dukora umunsi ku munsi. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 uno mwaka wa 2025, Dr. Uwituze Solange yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi Minagiri. Yari ari kumwe na Minisiteri wagizwe minisitiri mushya muri iyo Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi. Dr. Uwituze Solange yari asimbuye Minisiteri ndetse Dr. Uwituze Solange akaba yari asanzwe ari umuyobozi mukuru w'agateganyo w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB. Mu mwanya yaregiyeho n'ubundi asimbuye Dr. Minisiteri wari yagiye muri guverinoma ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi. Ni mu gihe Dr. Uwituze Solange we yari asanzwe ari umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka ya Dr. Uwituze Solange umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi. Icyo nagusaba ni ukubana nanjye kuva none kugera ku musozo, kandi niba ari ubwambere ugeze kuri Talk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe ibiganiro byacu bya buri munsi. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Uwituze Solange, yavukiye mu Rwanda mu mwaka w'1975. Amashuri abanza n'ayisumbuye yize mu Rwanda, ndetse nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye yakomeje mu yakoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare, akaba yarahakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi. Nyuma yo gusoza icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, Dr. Uwituze Solange yakomeje icyiciro cya gatatu cya kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza ya Kansas State i Manhattan muri leta ya New York. Dr. Uwituze Solange yabonye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bumenyi bw'ubworozi mu mwaka wa 2008, ndetse nyuma yo kubona icyiciro cya gatatu cya kaminuza yahise arakomeza kwiga PhD muri iyo kaminuza, akaba yarabonye PhD mu mwaka wa 2011 mu bijyanye n'ubumenyi n'ubundi bw'ubworozi. Dr. Uwituze Solange yabonye PhD nyuma yo gukora ubushakashatsi ku ngamba zo guteza imbere sisiteme y'ubuhinzi mu Rwanda, n'ubwo hari ubutaka buke bwo guhingaho ndetse n'ubwo kuragirwaho. Nyuma yo kurangiza amasomo ye, Dr. Uwituze Solange yagarutse mu Rwanda maze yongera kwinjira muri kaminuza nkuru y'u Rwanda nk'umwarimu, ndetse kwinjira muri kaminuza nkuru y'u Rwanda yaje no kuba Vice Dean. Ibi bituma aba umugore wa mbere wabaye umuyobozi w'ishami ry'ubuhinzi muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Uyu mwanya akaba yarawukozeho kuva mu mwaka wa 2012 kugeza mu mwaka wa 2014. Kuva mu mwaka wa 2014 kugera mu mwaka wa 2018, Dr. Uwituze Solange yakoze mu ihuriro rya za kaminuza ryigisha ubuhinzi zo muri Afurika. Iri huriro rikaba rizwi nka Regional University Forum Capacity Building in Agriculture. Iri huriro rikaba rigizwe na za kaminuza 103 zo muri Afurika ziva mu bihugu 36 byo muri Afurika. Muri iri huriro akaba yarakozemo inshingano zigiye zitandukanye kuva mu mwaka wa 2014 kugera mu mwaka wa 2018. Kuva mu kwezi kwa Gicurasi mu mwaka wa 2018, Dr. Uwituze Solange yari umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubushakashatsi n'ikoranabuhanga mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB, ndetse akaba yarashinzwe no gusakaza ibyavuye mu bushakashatsi. Ndetse nyuma yaje no kuba umuyobozi mukuru w'agateganyo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB, nk'uko twatangiye tubivugaho haruguru. Uyu akaba ari umwanya yagiyeho mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 2025, nyuma y'uko Dr. Minisiteri yaragizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi. Ku itariki ya mbere z'ukwezi k'Ukuboza umwaka wa 2025, Dr. Uwituze Solange yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi. Akaba yaragiye muri Minisiteri afite uburambe bw'imyaka 20 mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ikindi wamenya ni uko Dr. Uwituze Solange ari perezida w'inama y'ubutegetsi ya Gabiro Agri-Hub Business Limited. Iyi ikaba itanga serivisi zihuriweho zifasha ubuhinzi bugezweho kandi burambye. Cyarimwe akaba na visi perezida w'inama y'ubutegetsi ya Gako Meat Company Limited. Byombi bifite uruhare runini mu mugambi w'u Rwanda wo guteza imbere ubucuruzi bw'ubuhinzi bushingiye ku ikoranabuhanga. Ikindi wamenya kuri Dr. Uwituze Solange ni uko ari mu nama nyobozi y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB n'iya Kigali Collective Research Center. Ibi byombi bikaba bishimangira uruhare mu guteza imbere iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda no gushanga udushya mu bushakashatsi. Ndetse Dr. Uwituze Solange akaba ari no mu bashinze Rwandan Academy of Science. Mu rugendo rwe rwose, Dr. Uwituze Solange yayoboye amakipe yafashije kubona imishinga minini yo guteza imbere ubushobozi. Yatewe inkunga n'ibigo binini bitandukanye ku isi birimo Banki y'Isi, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID, harimo Netherlands University Foundation for International Cooperation, ndetse n'ibindi bigo bigiye bitandukanye. Ubuyobozi bwe kandi bwagize uruhare rukomeye mu kuzamura ubushobozi bw'u Rwanda mu bushakashatsi bw'ubuhinzi no gukomeza ubufatanye mu karere u Rwanda ruherereyemo. Dr. Uwituze Solange yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu gihe u Rwanda ruri kwihutisha ingamba zo kuvugurura urwego
urwego rw'ubuhinzi, gushora imari mu kongera agaciro umusaruro no kubaka ubushobozi bwo kwihanganira ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Twavuga byinshi kuri Dr Uwituze Solange, gusa reka tube ducumbikiye aha. Nishimira wowe wabanye nanjye kuva ku munota mbere kugera ku wa nyuma. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Talk Rwanda ugakunda ibyo dukora, ndagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka mubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.